Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio, Kapitulo 17, versikulo 24. Ammo ti manakam ti tumutop nga aramiden na. Ado ti irugi ti awan nakam na, ngampulos nga awan ti maibanag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mayat ti apit tayo itaatawan. Mabalin kayo manen nga agtuloy nga agadal. Nagsardeng kayo adwa idi na panatawan, tamadi ngamin ti apit tayo ide. Marigata na nga agadal. Pag negosyok lang ti pagadal ko. Manong, may mayat matlaang no makaadal ta. Agnegosyo kanton no makaadal ka. Masadutak, kwartan tumot lang ti sapulan. Agnegosyok langan. Ha? No siyak, kayat ko ti makaadal. Ay kat sika tanakapoy ti panunot mo. No siya, agnegosyo aklangan. Iti lasod ti upat atawan, addan tong tornong ko. Talaga ka di adimon kayat ti agadal, Ruben. Marigata na nga rod nanang. Diyay ko nakon, kwartan tumot lang ti sapulan. Itanto pa yan, agkasapulan akon. Ay, agduma kayo iti kapanunutan iti adim. Kayat namat ti makalepas. Sika, masadot ka mat. Oray kitaan nyo nanang. Adun to ti ornong ko. Ngam ni Joy, saan to pa'y lang ang nakalpas? May mayat matlaang kumaano agadal ka anak ko. Ang no di da ka mapilit, awan ti mabalin me. Ay na nanang, dagulit kayo mat. Kwartamot lang ti sapulan. Nala, sapay la ko mga road, tagbaligi ka, anak ko. Apay adi ka nag-enroll, Ruben. Jacket asayangan ti panawin ko iti panagadal ko. May mayat matlaang no makaadal ka. Ad-adda alumaing ka. Nalainga kon. Amok matagbasa. Amok matagkwenta. O, anya pa'y lang nga iti adalag. Sayang lang ti oras kan panawin ko iti pagadalan. Ay, sabali mo ti kapanunutam. Sa balik agpaiso. Pangbiitan kan pagkwartaan ti pampanunutan. Anya ngay mo tinapanunot mo ang negosyo, Ruben. At dahin lukat ko apakanan. Ngam... Ngam anya. Paanal pa'y matan ti abagam. Saan mat ang nagklik tatang? Nakapsot mat? Basit yung umay amang mangan? Saan pa'y masubot ti abang ti pwesto? Kat anya ngay ita ti aramidam. Baliwak langan tinikusyok tatang. Anya ngay ti isukat mo. Agtarakenak langan iti ado ababoy. Masapul nga rod nga agaramid ka iti kulungan da. Ay kat, kapilitan ng tatang. Adumot ti simmang pat a semento. Kun landok nga usaram iti balay ti baboy. Wan tatang, agaramid akit ti kulungan ti babaw. Medyo dakalmat ati po unam. Tagumatang kantupay iti buryas. Sapay nangina ita ti buryas. Talaga kasta tatang. No mangrugi ka, ay kat, masapul talaga ti puunan. Ala. Tulungan ka nga agaramid iti kulungan. Tapno saan ka unay ang magastusan, no manangdan ka pa'y. Agyaman na nga rod tatang. Ay kat, rogyan tayo nga rodin nga ramitan. Ruben, inrikop mo matandi pa ka nam. Nakapsot ka di? Nakapsot nga rod. Manmano ti umay mangan. Kanayo nak nga agabunaw iti abang ti pwesto. Malugi ak. Awan ganan siya. Anya ngay nga ro tinapanunot mo nga isukat iti pa ka nam. Ay kat, agtarakenak langin iti babaw. Mayat matkat di Ngam no addapes ti baboy, day tamanin ti parikot. Amangan numatay da amin. Ha? Ni, jak na panunot day ta. Kasano nga agpaisaw? Nagsakit ti baboy kat, ay, nagnina pa imot nga raw. Ang itatain rogimon o di padasam latta. Nalpasan di kulungan ti baboy.
Apay adi ka pa'y gumatang iti buryas. Kwa, tatang. Napanunot ko, may mayat samot ti manok. Tabas-basit ti puunan na. Nukas pangarigan nagsakit, bas-basit ti mapukaw kaw. Nung amin babaw, nagdakkel ti puunan na. Anya, nagbaliw manan ti panunot mo. Sayang ngamin tatang, nagsakit laeng dagiti babaw. Ay, di mo pa'y mat pinadas. Simuko kan adagaws. Kumusta nga iti panagadal mo, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Uray kaskasano. Dandani akon aggraduar. Ay na, lalaingam anak ko, tapno malpas kamutan. Wen, nanang. Jay laang mat panag-training mi ti maudin. Kan, amoyo? Inton aggraduar kami. Mapan kami kano ijay Japan. Adda ba si training mi ijay? Kalpasan ti training, agtrabaho kami ijay. Na, ay nagsayaatan ngay no kasta anak ko. Adda-adagos agur-uray at trabaho. Wen nga rod, nanang. Iso ang naragsakag. Taadan ton trabaho. Adda ka di kakaduam amapan ijay. Wen, nanang. Sangapulo kami anapili. Naggasat ngay ni Joy nung makapan adagos ijay Japan. Sa pulo da kanumot anapili. Anya nga iti trabaho nanto kano ijay. Hotel kano ti pagyanan da ijay. Kat ijay dan tumatan nga agtrabaho. Anya nga iti trabaho da iti hotel. Kaadwan na kano a hotel ijay, ada restaurant na. Mabalin ang maidistino iti restaurant, wenno agdalaws ijay hotel. Panagkunak. Nalaklaka ti agtrabaho dita ngam ti agtalawon. Narigat ti agtalawon. Nasakit ti darang ti init. Lakit di alakay. Imbag taam mo jay anak ta ti inaramid na. Nanang, nadanon ti papanmin ijay Japan. Ha? Ne, kaano kayo amapan anak ko? Inton umayon alawas. Ha? Ne, nagbiitan. Kaano lang di pa nang ibagam? Ita, mapan kayon. Wen, nanang. Inton adakan ijay anak, kanayon kanto nga umawag, wen. Wen, nanang. Di kay agdanag. Talaga nga umawag akto. Ay, kanayon kang aganan na ijay anak ko. Alwadam ti salunat mo, Uray da kayo mat, Kasta kumamat ti aramidan nyo. Di yu baybay anti bagiyo. Ti salun at yu. Papanam ka di isko. Mapan ko pa kanon dagiti manok ni Ruben. Imbilin na. Tada kano papanan na. Ay, kanayon apumanaw. Babaybayan na pa yan dagiti taraken na. No awan ka amang pakpakan, kasano dalaangan. Ay, at dapay kindadumaan na tay Takasanaw. Liwayan namat apakanan. Ay, unay kat ni Rubenan aya. Di la masayangan iti puunan na. Ay, wan nga raw. Ngam no agsasaaw. Kunamlan nalaeng. Diyay la sa una mo't ati agado. Ay, nakunamon bakat. Ay, una yan ni Ruben nga anak ta. Manun atawan tinapalabas. Namawan nagbalege a negosyo na. Anya ka dita mo amayat a pagpasyaran ta, Jeng. Anda na damag ko amayat ka no a pagpasyaran. Ijay gallery ti may saan nalaing a pintor. Ha? Anya nga iti mapasyari, Jay? Siyempre, nagduduma a paintings. Ada ka no exhibit ita. Kat kayat ko a makita. Sige, intaman nga rod. Kayat kumat a makita dahi ta ibagbagam a paintings. Okay, mapanta nga rodan. Uy, Ruben, kita mo, nagpipintas a paintings. Ha? Naglaingkit din? Tinangipinta ka dagitoy? Oh, anya day taming-mingmingam. Ha? Ni, kita tinaikabila presyo na. Nagnginamot gayam ti paintings. Agasam ngay,
Ribot ti gatad na. Talaga akas ta ti paintings. Nangina. Amo kon. Nalaingak mat niyag drawing. Apay no padasag mat ti kastoy ading usyo. Oy, Ruben. Napaulima ka matang. Ha? Ay, awan. At dalaang nalagip ko. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayaat mo't nanang. Ay na, nagbiit ti panawan. Mabalin ka nung agbakasyon kami. Iti mabiit, agawidak. Agbakasyonak, ngam agsubliak mo't laadagos ditoy. Ay na, nagsayaatan ngay anak ko no makaawid ka. Wananang, kumusta kayon dita? Awan ka di datatang kan Manong Ruben? Ni tatang mo, napanijay manukan ni manong mo. Ni manong mo mat, jakam mo no sa dino tinapanan na. No kasta, ni tatang ti mga asikaso kadagiti manok ni Manong? Kasta nga rod anak ko. No saan amapan ni tatang yu ijay, amanga no adun ti matay amanok na. Awan mo't ngamin ti kanon kan inumunda no panawan ni manong mo. Ay, una yan. Ay na, di na amo nga aywanan tinegosyo na, anak ko. Nay, anya dagita nakakarton nga insangpat mo. Aramatin tagpinta da ito, itatang. Ha? Agpinta ka. Una, tatang. Nalaingak mat niyag pinta. Adda ka din impintam. Ay, awan pa'y tatang. Irugik pa'y laing tagpinta. Ay, amom tatang. Idinapan kami nagpasyar iji gallery. Nagayam ti pintings. Ribo ti bayad na. Kat no ado ti maipintak, ay ribo mo't ati paglakwak. Kat kasano nga ija manukam. Ay kat baybayan yun tatang. Nalaklaka da iti baro a project ko. Anya. Mangrugi ka manon iti sa balay. Adi pa'y nagbaligay ti imuna. Agpilpili ak nga rod ti mayat a pagsapulan, tatang. Nay, anya day talinukot mo, Ruben. Inikat mo mo't iti ayan ti pagpinpintaam. Ay, Diyos ke. Nagkamaliak nanang. Ay, natatagalay. Manipod inrugim ti nagpinta. Kanayon akamali. Manon tinasayang a pintor ken katsa. Ay, sungarod nanang. Ngam, ikagumaklat ta tagpinta. Ay, pumintas tumot laing ti pintaak. Sapay la ko mga ruda anak ko. Tapno saan amasayang ti bannog. Ken ti inggatang mo kadagiti gamit mo nga agpinta. Sapay nagni na dagita. Jay lapayag na. Jay buok. Ay, hunayan aya. Angam di ka madanagan nanang. Nalaing to'y anak mo. Adamat lugan asim mardang iti arubayan. Hintaman kitaan baka. Sige, lakay. Ay. Tatang! Nanang! Ha? Daakon! Ay na! Arakupan kayo, ma! Ay na, anak ko! Yaman pa'y iti apo tadakan. Ay na, mailiw ka main anak ko. Puray siyak mat tatang. Mailiwak maten kada kayo. Iso nagawi dak. Ay, mailiw kami kan, anak ko. Planok ti agpaaramid iti balay, tatang. Adda ka di am mo yung inhinyero? Ta iso ti mang kontrata iti ipaaramid ko? Ha? Apa nga inhinyero pa ngay anak ko? Ado ti karpintero dita ang mga ramaid. Nuyawat tayo iti maysa nga inhinyero. Saan kayong agparikot? Ta iso amin ang ti makaam mo. Kasta ka de. Dakal aya ti ipaaramid mo. Wen tatang, iso akayat ko nga inhinyero ti panghiyawatak. Pagsaritaan mi anaimbag ti presyo, kat ison ti makaamoy ti amin. Adamat amok. Ibagak to kan kwa na. Tada kayon ti agsarita. Sakbay nga agsubliak ija Japan,
Gumatang tayo pa'y kadagiti makinarya a pagtalon. Tapno saan kayo amarigatan nga agtalon? Ay una yan anak ko. Nabiit ka pa'y ngam nagadado ti planom. Imbag no man ay tisapol mo. Di kay agdanag, nanang. Awan unay ti paggastusak ijay. Talibre mo't ti pagyanan, kan kanak ijay. Kasta aya. Ay nanakam ka talaga anak ko. Masapol nga adda maipundar tayo, nanang. Tapno adda pa kalaglagipan tayo iti pagbannugat. Nay, adda ka mat gaya man, ading ko. Wen manong, kumusta kan? Ha? Baknang ka siguro itan. Taadon atawan ang nagnignegosyo ka. Ay, malas ading ko. Amin yung patakder ko ang negosyo, kat saan ang nag-click. Ay, Awan ti malas manong. Basta nagagat ka, amang taming itinegosyo. Diyak man mo. Adutin rugi ka negosyo. Awan mo tinagbanagan na. No kayat mo. Ay, tulungam lang ang datatang agtalon. Ha? Sana bale, gumatangak iti makinarya a pagtalon. Saan kayo na marigatan? nasaysaya at pay. Ay na anak ko, nagado ti inrugim a negosyo. Ngam awan mo tinasaya at anagbanagan na. Ti manakam a tao, denggen na ti pamagbaga, kat nasaya at ti maaramidan na. Jay saan adumngag, kan awan nakam na, awan husto a maaramidan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.